Saudi Arabia Real Madrid thar tian chua daklan mai Sergio Ramos chuan Karim Benzema le Cristiano Ronaldo te yangin Saudi Arabia pantura somna adong taruk mai Al Ali chuan kum khatatan dollar makta duai som diin athlem ta hem mai le Ramos hi free agent ani mek awangin Saudi Pro League hian star ro pui hi lak lu tumin theito ban chuani Real Madrid star lui pani Benzema le Ronaldo te an lak lu to wangin Los Blancos center back lui laka hian an mitan len ruaya anila PSG a contract hi tun thlato ka zo tur ani wangin free agent alo ni ve bok nen Ramos lain season ni chunga Champions League no moi choi phalawa omna French khopui achua san thu lo sei ve mek bok Mundo Deportivo ina asoidanin Al Ali club in lak lu an chak hle a kum khatatan dollar makta duai somni antok tarmek amai ro chu Al Nassr Ronaldo hlole Al Ittihad Benzema hlone nero ain thlau viau thungani marka in tarlan danin February thla khan Al Nassr chuan Ronaldo ne na khel dun turin Ramos hi lak lon lo tum dai to ni masala he defender hian PSG tana Champions League winner ni adu wangin Al Nassr du thu sam chu thleng thei talawani engponi se Ramos hian international football achol santo wangin league hadam jok khela chang nge rinoma chu wangin Ramos hian Saudi Arabia lam apan lawang ti soi har ta hle mai chu ti ani chuanin Saudi Arabia hian Real Madrid trio te kha kan mudonin hriat ani